saan kawai gadur babi kwa ban edin sa save pan current frame as png. Tidak bila ada pan save dia saat ya ketuka dor babi save mentah. Abian tu plus saan vector drawing. Tesa draw ketuka objek ke babi kwa ban ben. Saan tu plus dah bila ada ban draw saklik itu ketuka dor ba napo. Penai duplicate layar. Klik kan bara arteli command penai group an mask. Penai effect. Penai bend. Pit tanggal penabu tu keyframe. Tu plus. Sa scroll. Ku akan noban ben. Dah bila dem pilih itu i keraping. Nah itu i balong kuing-kuang. Tepen arsa u directional blur. Itu pun butuh strength. Itu pula kamera. Sebut tu ku frame. Selain biak untuk kumju iu grafik ru. Dia kata kedur banapo pan. Tepen bak siwa. Play iu Play Store. Tepen download iu tu foto retouch. Klik itu retouch, remove object, download. Dengan yang ada ban download dengan play. PI itu remove object. Klik ya kata gadur ke babi, kwa ban remove. Tapi itu AI. Tapi brush itu ka cek ke babi ku ban remove. Tidak bila ada brush PI remove. Dakal adam tes save. Tidak bila adam pilih biang jauh ala emotion. Teven replace na katuka dur ke bana po. Penada ada katuka retouch menema. Katu pula remove. Plus katu tekel aja. Layu ibis tak katuka ba ben. Tangkum ting. Dah. Sa save.